Hallelujah bazalwane, ngiyabingelela egameni lika Jesu. Ntambama siyambonga kakhulu uNkulunkulu usigcinile. Ngithi nje kunomlayezo engithanda ukukhuluma nabazalwane egameni lika Jesu emhlabeni wonke. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke, ngizophinde futhi ngibonge abazalwane. Ngiyazi ukuthi abazalwane noma abanye ngesiba abazalwane kodwa banentshisekelo yokulalela izwi lenkosi. Of which ku-right kakhulu lokho, kuyangijabulisa kakhulu. Abantu abakhomentayo, abakhomenti nezinto negative, ayikho futhi ne-insult abayenzayo. Ngiyabonga kakhulu lapho. Kukhomba ukuphenduka. Ey'nsukwini zokuphenduka ngizoke ngithi ngiyokhuluma ngaso sihloko se-repenting, ukuthi kuyini bazalwane ukuphenduka egameni lika Jesu. Uma ngabe sikhuluma ngokuphenduka, sikubuka ukuthi kuyini inkosi yomsa inibusise, ngoba abantu abaningi bayaphenduka, bayakhuluma nje impela ukuthi hayi nami ngiyashintsha kanjani. Ngireceive messages, calls, abantu besho ukuthi bayaphenduka, impela bayazisola nangezenzo zabo ezimbi abazenzile. uNkulunkulu bazalwane uyena othethelelayo. uNkulunkulu akamjaji umuntu. Wena nje mawuphenduka ngenhliziyo yakho yonke, uthembekile ukuba akuthethelele. Sonke siphendukile. Amen bazalwane. Njengoba bese sifakazile ukuthi sikhule ngalo ivangeli, sasibona amanye angathi angcono leli lakithi ivangeli esikhule ngalo alifundile or alikho sophisticated like other churches. Bakhona abazalwane abake bayikhuluma lelo bethi ukhuluma kahle mem, ukhuluma kahle mam, ukhuluma kahle sisi, nami ngikhule ngalo lelo vangeli. So bazalwane, ngoba sihamba indlela eyodwa ke kusho ukuthi asizukuyekana, asikhulumeni ke lento kaNkulunkulu. Ukurepenta ke bazalwane, yini repenting? Kwesinye isikhathi you feel and then you express a sincere regret or remorse about one's wrongdoing or sin. Kukhona okwenzile izinto ezirong, or wenze isono and then you repent now entweni oyenzile. Kungenzeka uthola ukuthi akusisona isono esingaze ukuthi asikho isono phela edlule esinye, kodwa kukhona okunye nje uthola ukuthi wenza mistake, like nje usuyiqokela ngendlela othanda ngayo wena, okunga demonstrate uNkulunkulu ophilayo emzimbeni wakho, noma ade kungasalivezi ubuthempeli benkosi. Haleluya bazalwane. Igama lami njengoba sebazi abazalwane, nginguphileka Gumbi, the worshipper. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wasindisa impilo yami. Ngihamba ke lendlela, ngifuna ubungcwele silwa nabo bazalwane kulezi insuku. Umzalwane esakhulumile nje zolokhu ngihambile emazwini akhe bazalwane, ngoba usikhumbuzile, ushilo omunye umzalwane kwi-comment wathi uyasikhumbuza linyakazisiwe ibandla bese likhohliwe. Siyabonga abazalwane ukuphenduka. Siyabonga kakhulu ukuthi ngithi ke mina ningayisoli labo abaphendukile nalabo abasho ukuthi mina ngiyaphenduka. Nanka amazwi enginenikeza wona egameni lika Jesu, ukuthi Isaya 55 noma ngabe ukuphi lapho khona ungifundele wona. Isaya 55 ngesizulu ufundeka kanje uverse 6 athi, mfuneni uJehova senokutholwa, nimbize seseduze, omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe abuyele kuJehova, uyakuba nomusa kuye. Yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu, ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. uNkulunkulu uhlale elindele umuntu othi I'm repenting, aye kuNkulunkulu uze wazi ukuthi ukuphenduka akusikho okomfundisi wakho, ukuphenduka akusikho okamama wakho noma okamzala wakho, okoniwe uwe, koniwe uwe, akonakala akoniwanga ama-family members wakho. uNkulunkulu ufuna wena uthi mfunene senokuthola. Yabona kulesi sikhathi sanamhlanje mina ngibona ivangeli lichithekile. Uma ngabe ungena ku-YouTube ubona bonke abantu bakhuluma ivangeli oluzwa ukuthi namandla, ubufakazi, ungene nje kubufakazi. Into futhi engakukhuthaza kakhulu, kukhona omunye oshilo wathi sisi, wathi ngiyaphenduka, ngifuna leli vangeli leli lingafaki, elingaqoki noma kanjani, leli elingafaki izinto engafaki ngishama makeup, uthi uma ngithinta usho njalo
uthi ngifuna lelo vangeli ngithi mina khululeka likhona nomaphi likhona lapho uzomthola khona uJesu. So bazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukwathi omunye umzalwane bazalwane sikhulumile kakhulu ngiyabonga bazalwane ama comments enu ayakhuthaza futhi ayasho ukuthi ngempela abantu bayalalela. And nje ngiyengize ngimiyeke uEnigma ngiyengize ngimiyeke ngoba uvuse umhlaba wonke and then ngize ngimangale nabangamfuni ukuthi bekumnandi nesibona abantu behlutshani bekumnandi yini bazalwane sibona abantu bedliswa inyoka mawuthi ababuza bethi taste like a chocolate. Mina I didn't understand but akho umuntu owanyakazayo namhlanje uNkulunkulu uyazizela yena qobo ngoba kuyacaca ukuthi uNkulunkulu wehlile ezulwini lakhe wafika qathatha emhlabeni ufuna ukuthi maye uqala ewurep umhlaba wakhe noma owugoqa umhlaba wakhe abathola bakhe bazalwane. Hallelujah. So nje ngisho njalo ukuthi sikhuluma ngakho ukuphenduka ukuthi kuseyisikhathi sokuba nimfune uJehova ngoba usatholakala nimbize seseduze omuba ishiya indlela yakhe ngeEnglish lifunde kanje lithi seek the Lord while he may be found, call on him while he is near, let the wicked forsake his way and the evil man his thoughts, let him turn to the Lord and he will have mercy on him and to our God for he will freely pardon. So bazalwane uyatholakala uMesiya bazalwane usemahala. Inkosi yomsinibusiso kwakho nje ukuba uphenduke egameni lika Jesu. Ingakho bengisho nje ngithi mina ngiyayeka lezi ndlela ezibukeka sengazuthi ivangeli ungathi liyinto nje emnandi noma likususa kwi-position yokuba phuwa. Uma numbone phela umuntu eseqala eduma ingabuduma ngomculo noma uduma ngentshumayelo mawuthi uyabheka eqaleni beyigqokela nje ngendlela nje uyibona ukuthi awu ibinga yakho ngaleyo ndlela. So mayiseqala esephumela obala eseveza ukuthi uyakholwa and then ivangeli bazalwane kulezi insuku libukeke njengebusiness. So ukuthi liyakuthatha likuthola uyinto engelutho likwenze utho ligqokise angazi ukuthi libashintsha kanjani ngoba ngokomthetho malithi uyayithatha into engelutho ayenze ibe youth ihlale namakhosi bekufanele si-interprete ngalendlela ukuthi uyathatha ngisho ulapha nemakhaya kuthiwe ngelinye ilanga wozoletha imessage izwe lonke lihleli iSouth Africa igcwele istadium bagcwele abantu ugcwele omongameli ugcwele obano minister uvesana usuke wena mntakabani ongenalutho nje uvesana kuthiwa sicela usiphizu lenkosi uvela ushumayela ivangeli. Cha namhlanje ivangeli libuka ngathi li standard ulifike likuthole maybe uyigqokela nje kahle uyigqokela lokho nje oku-ordinary and then emva kwalokho sikubona hayi wena usungathi nje hayi usomabhizinisi othile angilazi ivangeli ukuthi lidayiseke kanjani. So sizophenduka ezintweni enjalo. Ukurepenta ke ilokho ukuthi inkosi ngiyaxolisa ngidayisile ngeqiniso lakho lithi iBhayibheli thenga iqiniso ungathengisi ngalo. Akufunelekile bazalwane sithengise ngalo uma iqiniso uma ivangeli linjengoba linjalo lisho njengoba linjalo whether bayakuthanda or abakuthandi lisho njengoba linjalo. Siseyinsukwini zokuphenduka. Ngithi ake ngicizelele nje kubazalwane ukuthi inkosi yami asiphendukeni egameni lika Jesu. Kukhona nezwi bazalwane engithanda nje ukuthi bazalwane silibuke futhi nalaphana ukuthi kubalekile enkosini ukuphenduka. Inkosi yomsinibusise. Haleluya bazalwane inhliziyo yami nje igcwele iyambheka uNkulunkulu ibuka kukho nje ukuthi kulezi insuku zokuphenduka inkosi yomsinibusise zokuphenduka lithini izulu kulabo abaphendukayo. Mina ngikhuluma ngalabo ukuthi ingane yami wena okuphi ingabe use Cape Town ingabe use Eastern Cape ingabe use PE ingabe use Durban wena ongifakela imessage ukuthi cha ngiyakuzwa ngempela ngiyayizwa lento babuze imibuzo ngiyathola ama calls ngiyathola ama message bekhuluma babonke abantwana baNkulunkulu bayaphenduka ngempela. Ngithi ngiyanikhulekela egameni lika Jesu ukuthi uNkulunkulu unprotect nize nazi ukuthi uLuka chapter 15 ngithi chapter 15 if I'm not mistaken amen bazalwane hallelujah verse 6 afunde kanje ethi esefike ekhaya ameme abahlobo nabakhelwane athi kubo thokozani nami
ngokuba ngitholile imvu yami ebilahlekile. Ngithi kini kanjalo kuyakuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni sisinye esiphendukayo kunabalungileyo abangamashumi abangasweli ukuphenduka. Luke chapter 15 verse 6 and 7. Izulu livele linyakaze lijabule ngoba ngishilo ukuthi is to express ama feelings okuba uyabona ukuthi wena wenze into ngendlela engamukelekile. You sin in front of God. Wenza into hayi ngoba wazi, hayi ngoba ubumlayo uNkulunkulu, kodwa isitha besingtshontshile. Kodwa ke lithi ke iBhayibheli ke namhlanje, mfuneni uJehova esenokutholwa, nimbize seseduze, omuba ishiya indlela yakhe, inkosi yomsa insikelele. Athi uLuka u15 verse 7 athi ngithi kini imvu yami ebilahlekile, iyamemeza izulu lithi ngithi kini kanjalo kuyakuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni sisinye esiphendukayo kunabalungileyo abangamashumi abangasweli ukuphenduka. Haleluya bazalwane. Ngiyanikhulekela nonke ukuthi noma ngabe uya-inboxa mawusho njalo nje ukuthi Nkosi yami nami ngimzwile lo bhuti ogcwele umhlaba wonke. Ngithanda mase kuhlekiswa, ayikho into engichaza njengokuthi mase kuhlekiswa ngaye sekwakhiwa ama video ngaye. Ayikho iphathi engihlekisa njengale engichaza njengale ngoba ispread more imessage ukuthi ingene ngenkani, ingene nalapho uthi uhleka kodwa uzwe. Ngiyazi ukuthi kuyashumayeleka, ngiyazi ukuthi esikhathi ekhuluma ukhona. Yazi uJesu bazalwane akehlela abantu abawu10, akehlela abantu abawu5. Jesu wehlela umuntu oyedwa. Uzuyibona ubalekile. Beningahleka nonke restaurant nimbeke maybe kwi loudspeaker lo enigma kuhlekwe. Kodwa uJesu kanti uyazi ukuthi ulande oyedwa kuleyo restaurant. Ulando oyedwa kuleyo university. Ulando oyedwa kulelo bandla. Sebeqala beanalyze ukuthi iqhamukapi yona le ndoda ithatha lento eyikhulumayo. Hawu bazalwane, siyambonga uNkulunkulu egameni lika Jesu. Qhubekani bazalwane, ngizoqhubeka nginikhulekise, qhubekani nikhuleke. Ikakhulukazi uyasebenza kakhulu umkhuleko osukuyikhulekela wena uye uNkulunkulu. Usurepentile manje. Okwakho usurepentile wavuma izono ngoba phela okokuqala fanele umukele uJesu. Ungavumi izono ungakamukeli. Mukele uJesu njengenkosi nomsindisi. Emva kwalokho bese uyaxolisa kuyena. Uthi Nkosi ngiyaxolisa, ngonile lana la ngiyazisola phambi kwakho. Then umzalo nakukhulekela egameni lika Jesu, nawe uyikhulekele umfune esenokutholakala, umbize seseduze, uyishiye indlela ngoba kubhlungu nakhona. It's so useless to repent. Uthi God I love you and then nakhe ngikwenzile. Emva kwalokho uphinde ubuyele futhi emuva, usebenzele emuva. Ngithi no, ayingenzeki leyo. Into ofanele uyenze, mukele uJesu noma ngabe uwedwa endlini. Fesana umukele Jesu, ngiyakhetha uyinkosi nomsindisi. Jesu, ngizwile kuthi uyathethelela, ngicela ungithethelele nami, angihambanga kahle. So ilelo lizwi bazalwane, qhubekani nje nikhuleke, kodwa ngiyawusupport umkhuleko wakho ukuthi khuleka. Sesiphelile lesikhathi sokuthi masibuka ama television sihleli emakhaya ethu sibuka ama television kupostwe lapha ama bank details. Niyakwazi lokho nipostela ama bank details kuthiwe if you need a prayer item. Hey, abafundi bakaJesu bayakhathazeka uma uJesu sehambe bashiya. Bathi Nkosi sifundise ukuthandaza ngoba noJohane wabafundisa abafundi bakhe. Be worried ukuthi angicommunicate nenkosi yami. I-prayer is a communication between you and God. So ungakwazi ukuthandaza uzoba yini ngoba fanele nicommunicate phela nalomuntu osumkhethile.
sizoqhubeka sinikhulekise kodwa umkhuleko osebenza kakhulu owakho. Umbize umtshele uthi ngiyakuthanda Jesu, noma amazwi engaphumi guqa phansi, uvela ububula ukhale, isakuzwa inkosi. Ilokho nje ngushoyo nganza kwethu ukuthi ahlalene enkosini nasemandleni aya amakhulu. Inkosi inigcine eindaweni zonke, ngiyanithanda. This is Gumbi, the worshipper. Please follow me on YouTube Gumbi, Spotify Gumbi, egameni lika Jesu, nakula ku TikTok Gumbi. Nithi inkosi inibusise, nisenze njalo, nikhuleke, ningaphezi. Inkosi inisikelele. Hallelujah. Amen.